Pa mislim da je Novi Sad pokazao da je pre 100 godina i više bio centar srpske kulture. Mislim da je dobro da bude da pokaže da može da bude i prestonica evropske kulture, budući da se za vek i po dosta toga promenilo i struktura stanovništva i različiti uticaj i različitih kultura, kako istoka, tako i zapada, prošli su preko njega i na jednom primjeru kakav je ovaj grad može da se vidi šta je to Evropa, znači mešavina različitih kultura, različitih jezika i različitih naroda, naravno. Pa mislim, njegov sam položaj je dobar zato što se nalazi u takozvanoj srednjoj Evropi i on je okružen sredinom evropskom, pre svega, koja je na neki način i bliska kulturno, a i civilizacijski, znači da može da se sa njom poveže i na neki način da komunicira i pokazalo se da već dugo i komunicira. Upravo zbog toga mislim da su to i prednosti Novog Sada. Možda je jedini nedostatak, ako možemo tako da kažemo, nedostatak je jednog aerodroma da bi veći broj turista mogao da na neki način brže dospe do njega, ali blizina Beogradskog i Budimpeštanskog, Temišvarskog aerodroma na neki način su takođe jedna od prednosti da može sa 3 strane u stvari da se dospe relativno vrlo brzo do grada. S druge strane, Novi Sad ima mešavinu različitih kulturnih tekovina. Ima naravno Dunav, ima Frušku goru, ima neke kulturne ostatke koji mogu biti zanimljivi i danas turistima koji dolaze, a s druge strane ima jedan veliki potencijal, kreativni, koji je na neki način dobar za preporuku ne samo susedima, nego i šire Evropi koja je oko nas. Pa mislim da ne smemo smanjivati broj zaposlenih u kulturi, da moramo obnoviti ustanove kulture u svakom smislu materijalno, znači rekonstruisati zgrade i objekte koji su kulturni spomenici, ali i objekti u kojima se dešavaju kulturni događaji, mislim na pozorišta, na kulturni centar i dobro, on je relativno obnovljen, ali i neke druge objekte koji se mogu vrlo lako adaptirati i prilagoditi kulturnoj nameni. Bez takvih prostora mi onda ne možemo ponuditi neki kulturni sadržaj. Ne može se kultura odvijati samo na ulici, znači ona mora da ima prostor. Taj prostor, čini mi se, trenutno nije veliki i na njemu bi trebalo da se poradi kako bi se postojeći adaptirao, a onaj drugi koji je tu oko nas prilagodio uslovima u kojima se odvijaju kulturne aktivnosti. I mislim da je to jedna ideja da se što više uključi ljudi u kulturu, znači profesionalno ili putem nekih projekata, kako bi se kreativna energija usmerila u tom pravcu da se osvoji i taj kulturni prostor i da se ceo grad ispuni različitim kulturnim sadržajima, da to ne bude vezano samo za centar. Pa mislim da Novosađani moraju da prepoznaju pre svega kulturni potencijal svog grada. Znači da znaju koje su to institucije u gradu koje postoje već jako dugo ili one koje su malo mlađe, ali funkcionišu takođe sa određenom tradicijom. Isto tako da budu otvoreni za prihvatanje novih festivala i sadržaja koji mogu da budu ponuđeni kako bi se još više proširila aktivnost u gradu i da svaki Novosađani može da učestvuje u njoj. Znači ne samo kao posmatrač, već i kao aktivni učesnik u tim nekim kulturnim događajima. Tako da, znači, prostor kulturni je uvek je na neki način ograničen, ali može da se širi zato što ukoliko se prepozna neki deo grada kao dobar za takvu jednu priču, u tom pravcu se može raditi i on se može širiti ka nekoj novoj kulturnoj prestonici. Pa, verovatno u toj godini ili u tom mesecu ili već
kako se to bude odvijalo, mogao bih da budem jedan od aktera u nekom od tih sadržaja, pre svega možda nekom književnom ili šire rečeno kulturnom, kao učesnik u nekom od programa ili kao sagovornik nekom od gostiju.